Comunidade Suku Ulmera, posto administrativo Bazartete, município Liquiçá, comemora aniversário Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, Badala, Tonlur Resinhat, missa agradecimento. Padre Joaquim Sarmento, nebe preside missa agradecimento ne hateten, comemora loron importante ne hodi fo honra ba eroi juventude loriku aswa insira nebe fo ona sira ne vida barai idane ihatinan Tonlur Resinhat bakoto. Teresa aveva avuto le mate per causa di morte, che era in gara tra i re. Teresa in modo speciale si renderà con vida, e a massacre tiene todo o mundo resignado. Ia Soren Seluk, Sefisuku Ulmera Martino Correa afirma, comemora loron massacre Santa Cruz 12 de novembro, hodi fo honra ba eroi sirene be, fo sirene vida, sosa Timor-Leste nia independência. Líder suku Ulmera ne argumenta, luta nebe juventude sira iha tempo ne ba alo fo hanoin me juventude ohin loron atau continua luta ba desenvolvimento Timor-Leste nian. Desse ba itania eroi sira tamba sira ne vika santoma i ohin ita bele celebra 34 anos ba iha massacre Santa Cruz. Segundo missa idane Anessa missa agradecimento ida ba itania eroi sira neve maka dedika sirne antoma ba iha raida neni independencia. Hamutu kosarani sira iha itania suku idane iha kapela lan mate. Representante Juventude Suku Ulmera, Lisandro Fernandes Soares Hateten, loron 12 de novembro importante tebes hodi hanuin higas eroi sira nebe mate ia Santa Cruz hodi sosa Timor-Leste nia ukun rasika. Tuir Lisandro, eroi massacre Santa Cruz nia mate mag fanon mundo internasional nia mag hodi hare katak Timor-Leste ia situação nebe grave no hetan violação direito humano husi Estado Indonesia ka regime Suharto nia ukun. Loron 12 de novembro maka loron ide ita anesan juventude geração foi Hanoi hodi comemora fila fali itania juventude sirane makulu mate ona se sirane virus matan hoate merani hodi luta ba itani nanesan done nia ukun rasikan. Banhira remata missa, iha capela Nossa Senhora Estrela do Mar Lanumate, Suku Ulmera, comunidade Sira acompanha Husi Padre Joaquim, Hamutu Kosevi Suku, Luri Aifunan Bakari iha Cruz Bot, nebe localiza iha Foholeten Ulmera nian. Husi Ulmera, Hortensio Sances, Tatoli.